Кымбат баалуулуктардан алынган. Биринчи эле эне деген сөз чыгып, билесиңби, эне тил деп аталган. Жатсаң да кең телең, таза терең, өткір күшті кең телем, таралған түрік балаларыңа, бауырыңа, ақ қолыңмен тарта аларсың сен телең. Стихи слагайте, украшая жизнь. Потомкам передайте речь живую, чтоб память о народе сохранить. Anavatan kelimeleri büyük büyük, dünyada mucize olmagan, bu kelimeleri rukunda söylersen de göklerin üzerindeki denizlerden daha derin dünyanın yüresine uyuyor.